wahisemo neza cyane kudukurikira ku mbuga na nyirakabugabuga zacu zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi kuwa gatandatu, tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2026. Ugiye kubara umunsi ku wundi uraza gusanga turi ku munsi w'157 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi barirwa kuri 208 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, nge nitwa MC Derrick, nkambazaniye umusogongero w'amakuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Nitwa Byimana Eugene, ngaba ndi umuyobozi w'ishuri rya EAV Kivumu TSS, rikaba ari ishuri ry'itorero rya AEBR, Association des Églises Baptistes au Rwanda. Kugeza ubu rikaba rifite amashami 7 yose. Ayo mashami akaba arimo ubwubatsi, hakabamo ubwubatsi bw'imihanda, kaza kubamo ubucungamari, harimo ubuhinzi, harimo ubuvuzi bw'amatungo, hakabamo n'ikoranabuhanga, software development, hakabamo n'iciciro rusange c'amashuri yisumbuye. Uyu munsi duterurire kuri iyi nkuru, aho guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko iri kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'amahoro n'ubufatanye yasinyiwe i Washington, ariko rwibutsa ko amasezerano areba u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyamara yo ikomeje kuyarengaho, ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR uteje ikibazo ku mutekano w'u Rwanda no gukomeza kurasa ku basivile ikoresheje za drone. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze kuwa 5 Kamena 2026 nyuma y'ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangiye mu nteko ishinga amategeko y'Amerika muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga, avuga ko uburyo amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kubahirizwa. Iki kiganiro kijyanye na gahunda y'ubutegetsi bwa Amerika yo gushyira Amerika imbere mu bubanyi n'amahanga cyane kuwa cyabaye. Iki kiganiro kikaba cyarabaye kuwa 4 Kamena umwaka w'2026. Marco Rubio yavuze ko bishimira ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Washington yasinywe kuwa 4 Ukuboza umwaka w'2025. Ibi bikomeje kuvugwa nuko igiciro cy'amazutu kiyongereyeho amafaranga y'u Rwanda 722. Urwego ngenzura mikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri petroli, aho litiro ya lisansi yagumye ku mafaranga y'u Rwanda 2938, mu gihe litiro ya mazutu yavuye ku mafaranga y'u Rwanda 2205 ikagera ku mafaranga y'u Rwanda 2927, bigaragaza ko hiyongereyeho amafaranga y'u Rwanda 722. Ibiciro bishya bya RURA ikaba yarabitangaje ku munsi w'ejo kuwa 5 Kamena, bikaba byatangiye gukurikizwa uyu munsi tariki ya 6 Kamena 2026 saa 12 za mu gitondo. Ibiciro byaherukaga kongerwa kuwa 16 Mata umwaka w'2026. Ibindi bikomeje kuvugwa nuko mu karere ka Rutsiro umugabo akekwaho kwica umugore we akamumanika mu mugozi ahetse umwana. Polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburengerazuba iri gushakisha umugabo w'imyaka 25 wo mu karere ka Rutsiro ukekwaho kwica umugore we banaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko akamumanika mu mugozi ahetse umwana muzima. Ibi byabereye mu murenge wa Mushonyi mu karere ka Rutsiro, aho byabaye ku
ku isaha y'isaa moya za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 6 Kamena umwaka w'ibihumbi 2026. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yatangarije ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko uyu mugabo arimo gushakishwa. Ati aya makuru niyo kandi ukekwaho gukora iki cyaha ari gushakishwa kugira ngo iperereza nirigaragaza ko ari we wabikoze abiryozwe kuko yahise atoroka. SP Twajamahoro yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda ibyaha kuko polisi itazihanganira umunyabyaha wese kuko agomba gufatwa agashyikirizwa ubutabera. Amakuru ikinyamakuru Igihe cyamenye nuko yamenye ko n'uwo nyakwigendera yasanzwe amanitse mu mugozi mu cyumba umwana yajijutse ava mu mugongo yitura hasi. Uyu mugore yari amaze igihe yaratanye n'umugabo gusa hari hashize iminsi mike agarutse mu rugo. Andi makuru ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga nuko isomwa ry'urubanza ruregwamo ya mpano ryasubitse. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwasubitse isomwa ry'urubanza ku ifunga n'ifungurwa rwaregagamo Worizagwira Florier uzwi nka ya mpano, aho yari yasabiwe gufungwa igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kumufunga by'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho birimo icyo gukubita no gukomeretsa, bwinjira cyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, ifungiranwa ry'umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kwangiriza ikintu cy'undi ndetse n'ibindi. Nubwo ya mpano yagaragaje ko yahawe imbabazi n'umugore we akanabishingiraho asaba ko yafungurwa by'agateganyo, ubushinjacyaha bwo bwavuze ko izo mbabazi butazihaye agaciro kuko uregwa atemera ibyaha byose. Icyemezo cy'urukiko cyagombwaga gusomwa ku wa 5 Kamena 2026 ariko cyasubitswe kubera ibibazo byabayeho mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko. Urukiko rwatangaje ko isomwa ry'uru rubanza rizaba ku wa 2 tariki ya 9 Kamena 2026 saa 10 z'umugoroba. Amakipe yo mu Barabu yasabye kwitabira Sekafa Kagame Cup. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shemangoga Fabrice yatangaje ko hari amakipe yo muri Tunisia na Libya yasabye kuzitabira irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2026 rizabera i Kigali muri uku ukwezi. Ibi uyu muyobozi yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma y'umuhango wo gushyikiriza ibihembo amakipe 8 yo muri Beka Pro League y'uyu mwaka w'imikino, mu gihe igikorwa cyabereye kuri hoteli ya Ferwafa iherereye i Remera. Perezida w'iri shyirahamwe yavuze ko bifuza kuzamura urwego rwa Sekafa Kagame Cup, ari naho yahise atangaza ko hari amakipe yo muri Tunisia na Libya yasabye kuzayitabira. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko aya makipe yabisabye kugira ngo iri rushanwa riyafashe gutegura neza umwaka w'imikino wayo wa 2026-2027. Ibindi bikomeje kuvugwa nuko mu rukerera rwo kuyu wa 6 Kamena 2026 ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Iran zabyutse zirasana nyuma y'iminsi impande zombi ziri mu biganiro by'uburyo zacoca ibibazo bituma zihangana. Igisirikare cy'Amerika cyatangaje ko abasirikare bacyo bakorera mu burasirazuba bwo hagati bahanuye drone enye za Iran zoherejwe mu muhora wa Hormuz kuko zashoboraga guhungabanya umutekano w'ubwato bw'ubwikorezi bunyura muri uyu muhora. Cyatangaje ko kandi mu rukerera abasirikare bacyo banarashe site za radari za Iran ziri muri Grok
no ku kirwa cya Oeshim mu rwego rwo gukumira ibindi bitero, kandi aba basirikare bari maso kugira ngo basubize mu gihe baterwa. Bidatinze kandi ingabo za Irani nazo zahise zirasa misile nyinshi mu birindiro by'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere biri muri Kuwait n'izirwanira mu mazi muri Bahrain. Igisirikare cy'Amerika cyatangaje ko cyapfubije misile 6 za Irani, iya 7 ntiyagera aho yari yerekezaga, kandi ko nta musirikare n'umwe wapfuye cyangwa ngo akomereke. Tuvuye kuri iyo nkuru nuko perezida w'Uburusiya Putin yanze guhura na Zelensky wa Ukraine ngo baganire ku iherezo ry'intambara. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko nta mpamvu habona yo guhura imbonankubone na perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky ngo baganire ku buryo intambara iri hagati y'ibihugu byombi yarangira. Ibi Putin yabivuze nyuma y'uko Zelensky amwandikiye ibaruwa imusaba ibiganiro, avuga ko bidakwiye gukomeza gutegereza ko intambara ya Ukraine yongera kuba ikibazo cy'ingenzi mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize imbere. Zelensky yasabye kandi ko habaho agahenge k'imirwano. Ibi ngibi Putin yahise avuga ko iyo baruwa yari irimo amagambo atari meza, ashimangira ko ibiganiro by'amahoro ari byo bikwiye kubanza mbere y'uko habaho agahenge. Yavuze ko agahenge katari kugira icyo kamara ku Burusiya, ahubwo ari ako guha Ukraine umwanya wo kongera kwitegura intambara. Tuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga na nyirakabugabuga zacu zigiye zitandukanye, uyu ni umusozo w'amakuru yararimo agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.